Assalamualaikum Soibku. Hari ini aku mau baca surat An-Nas. An-Nas artinya manusia. Jumlah ayatnya ada 6. Diturunkan di kota Mekah. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim.